Kita man kita and DJ little or what we call on junior officials mga idol nga naipabuya da di kalman dita ngay mismo nga og natin itibiyang apo ti Kapitolyo Provincial. And last ko actually po kasi grade 12 na ko ken tataklamet mapadasan nga ang junior governor ket in naitad kanyak tata nga very gifted, very blessed nga naitad kanyak ti highest position tata nga first and last experience ko. So how does it feel to be the junior governor of Ilocos Norte? I feel happy po ngem at the same time I am pressured kasi kasalaga rin tatay bigat. First day ko ngem ada first lesson ko agad ngem very happy na nga from the first day pa lang ket ada matututok. So it's a sign nga throughout the whole week or during my term as a junior governor ket adun tupay ti masursurok ken daldala ito amin nga masursurok aging gana no anan tuman ti maipaspasamak kenyak nga ipagtungpal ni Lord kenyak. So can you be more specific about the lesson you learned this morning? Yes po, I'm very happy to share tatay bigat ket naladaw nakgamin tatay bigat ket team imunangan ni ibaga kenyak ni Honorable Cecilia Araneta Marcos as time is precious. Iso tatanga first day ko po ket very happy na nga maibaga nga haan to maulit di siya nga pa nakaladaw ko and I will be very more time conscious and I will be very more early. Syempre kasi with great power comes with great responsibility ko na dagaron.